Ndabasuhuje. Kabuga Felicien yaguye ku isahani ibyavuye ku iperereza ku rupfu rwe ku mugoroba wa tariki ya 16 Gicurasi 2026 ahagana mu masaha ya saa 12 urwego mpuzamahanga rushinzwe imirimo y'insigarira y'inkiko mpanabyaha mpuzamahanga IRMCT rwatangajwe ko Kabuga Felicien wari ukurikiranyweho uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi 1994 yapfuye. Kabuga wafatwaga nk'umuterankunga ukomeye wa jenoside yapfuye hashize hafi imyaka 3. RMCT ihagaritse urubanza rwe isobanura ko atagifite ubushobozi bwo kuburana bitewe n'uburwayi buterwa n'izabukuru burimo no kwibagirwa. RMCT yahise itangaza ko dosiye ya Kabuga Felicien wari ufungiwe by'agateganyo irahe yahagaritswe burundu, iha umucamanza Alphonse Olivier inshingano yo gutangiza iperereza kugira ngo hamenyekane ukuri ku cyateye urupfu rwe. Tariki ya 16 Nyakanga Olivier yagejeje kuri perezida wa IRMCT Graciela Gatti Santana raporo y'isuzuma ryakozwe ku rupfu rwa Kabuga. Muri iyi raporo y'impapuro 13 ishingiye ku biganiro yagiranye n'abakozi n'abayobozi muri gereza ya Loni, Olivier yasobanuye birambuye ibyabaye mbere y'urupfu rwa Kabuga n'ibyakurikiyeho byashingiweho mu kwemeza igishobora kuba cyaramwishe. Uyu mucamanza yasobanuye ko mu gitondo cya tariki ya 16 Gicurasi 2026 ahagana saa 2:30 mu masaha yo mu Buholandi abakozi b'ibitaro by'imfungwa bya Hangaranden basanze Kabuga mu cyumba yabagamo kugira ngo bamusukure kandi bamuhe ifunguro rya mu gitondo. Yavuze ko saa 5:13 Kabuga abifashijwemo n'umukozi wa gereza ya Loni yahamagaye kuri telefoni umwe mu bakobwa be baganira mu gihe kingana n'iminota 7. Nk'uko yakomeje abisobanura, ahagana saa 6 z'amanywa umukozi muri ibi bitaro yafunguye urugi rw'icyumba cya Kabuga amuha ifunguro rigizwe n'umuceri, karoti, inyama, icyayi na yogati, nyuma arasohoka asiga akinze. Saa 6:50 undi mukozi yarahengereje mu kadirishya k'ubugenzuzi kari ku rugi rw'icyumba Kabuga yari arimo, abona yicaye ku kagare k'abafite ubumuga ariko yanaze ijosi, akeka ko ahari yasinziriye. Nyuma uyu mukozi yafunguye urugi rw'icyumba anemerera ushinzwe isuku kwinjira. Akigera imbere yasanze Kabuga atamaze ifunguro yari yahawe n'ibiriherekeza dessert. Bagenzuye neza babona Kabuga atagihumeka, maze biruka bajya kumenyesha ababakuriye. Kubera ko nta byuma bifata amashusho byari muri icyo cyumba, abakoze iperereza bahisemo gukoresha ayafashwe hanze, basanga nta wundi muntu winjiyemo nyuma yo kumuha ifunguro rya saa 6. Saa 6:51 umuforomo yegereye muganga wari ku kazi wari mu nzira amanuka mu gice cy'inyubako yo hasi, amubwira inkuru ya Kabuga. Niko kwerekeza muri iki cyumba muganga asuzuma niba ahumeka, nyuma y'umunota umwe yemeza ko yapfuye. Telefone zaracicikanye. Saa 6:59 umuyobozi mukuru wa gereza ategeka ko urugi rw'icyumba Kabuga yarimo rufungwa kandi ko abanyura hafi yacyo bakandikwa n'igihe habonekeye kikandikwa. Saa 10:20 z'umugoroba urugi rw'icyumba Kabuga yararimo rwongeye gufungurwa, hinjiramo muganga w'inzobere mu gusuzuma imirambo aherekejwe n'undi wo kuri ibi bitaro wari ku kazi, abaforomo 2 n'abacungagereza 2. Muganga w'inzobere yazengurutse mu cyumba abona nta kintu kidasanzwe kirimo ku buryo cyatuma akeka ko Kabuga yishwe. Abona ko uwapfuye yicaye ku kagare k'abafite ubumuga atamaze n'ibiryo yari yahawe. Uyu muganga bifashijwemo n'uwari usanzwe kuri ibi bitaro bakuye umurambo wa Kabuga muri aka kagare bawuryamisha ku buriri, bawambura imyenda maze batangira kuwusuzuma inyuma. Basuzumye umutwe, basuzuma umunwa, ijosi, igihimba n'izindi ngingo z'umubiri wa Kabuga. Ntibabona ikimenyetso kigaragaza ko yaba yagiriwe nabi, yewe ntibabona n'ibikomere cyangwa ibisa nabyo. Nibwo banzuye ko ashobora kuba yazize urupfu rusanzwe. Saa 10:37 z'umugoroba nibwo muganga w'inzobere yasohotse mu cyumba cya Kabuga. Saa 12:22 umuyobozi mukuru wa gereza yanzura ko umurambo ujyanwa mu kigo kibikwamo imirambo iri hafi gushyingurwa kuko yari amaze kwemeza ko nta perereza rikenewe.
saa 2:17 z'umugoroba umurambo wa Kabuga wakuwe kuri iki cyumba ujyanwa mu kigo kiri mu mujyi wa Rahe mu Buholandi. Byagaragaye ko kubaga umurambo kugira ngo hakorwe isuzumwa imbere nko gupima niba hari uburozi yariye bitari ngombwa. Tariki ya 20 Gicurasi 2026 ushinzwe ibikorwa byo gusuzuma ibimenyetso bya gihanga muri bya bitaro twavuze haruguru yatanze indi raporo ivuga ko Kabuga yishwe n'indwara y'umutima, ashimangira ko isuzuma murambo ry'imbere Olivier yasobanuye ko uwo munsi urwego rubishinzwe Irahe rwatanze icyemezo cy'uko Kabuga yapfuye. Ibyo bikorwa kugira ngo umurambo we ukurwe mu Buholandi. Tariki ya 26 Gicurasi umuryango wa Kabuga wakuye umurambo we mu Buholandi nubwo Olivier atagaragaje aho wajyanywe. Byamenyekanye ko washyinguwe mu gace ka Waterloo mu Bubiligi ushyingurwa mu ibanga rikomeye. Olivier yamenyesheje Graciela perezida w'urukiko ko yasanze Kabuga yazize urupfu rusanzwe rushobora kuba rukomoka ku ndwara nyinshi yari asanganywe zirimo umutima, bityo ko iperereza ridakenewe.